Ikambiri Satani, ikambiri nuzawe, ikambiri ngenda kubwiye ngo Satani ni ibiremwa by'Imana yashyizeho ngapaho bibaha imbaraga. Kwa Satani nani ibiki kuva wenda gufutide urafise ubwenge wewe Nuzivyo naje nawe twavuga ubu ibintu by'ubuhehe sindi je ushaka amahoro cyangwa uvuga turyame mwirivunga je turajya ahantu kura amarori rero shaka kwere abari muri tera gate muri make ushaka ngo turyamane je naho je shaka tugende aho ngo tugende raba kiriya kintu sister raba oya akwemeze akagakobwa nambari Satani we nambari Satani we namburi Satani we nk'umuzuri kuramora ikipe uri kuramora bwanyishe ngo tugende none ubwo bushuhe bwakwize genda wiyoga amazi bacishije muri frigo none ko twabipanze ucurindura gahunda nkayo umviriza je urabona twarabipanze turabipanga kandi neza ndakubwira ati nzoguha dimira tugende turyamane nawe mugabo je narahuye n'umuhanzi nkuko nabikubwiye bitwa Daniel yavuze ati mwana wa mama ibyo bintu naho bigize iki naho byo gushikana irukanka kuca abakobwa bakeneye kana kwirukanka mu bakoda jubu no gutireta sinkitereta ibyo uvyumve neza jewe ndekura nibwira nakubwiye je ndakumumura wagakobwa basi mpaye mahera hamwe ndakumumura ndaguhamagara wakore urangura hehe ku buryo no guha amafaranga atani ibintu byawe nakoze urangura hehe none dore ko umva twapanze gahunda nanje nishe ibyanje byose nari gukora nabayo mpaye mahera sister ahanyene uri seriye canke uri mu mifino ndabo mpaye mahera oyambwira kuri seriye ahanyene washushira bankagasafira ngo je no fadi ngo tugombe dukora ibyo dukora uzi ko babahenda mu kishinga mwasamanga basi wewe ipfuza iki Jenny fuza uze tugende dukora ibyo twavuga ni kuvuga unkure kugakitse murumva abakobwa ukuntu muri amashatani ndakura Jenny reka nkuri ibije reka nkura cibije nkwereke jerega ico ni cumu mvana ngaha gaci biri seriye nkwereke biri seriye mvana ngaha basayo mahera hamaze ndekura amahera wakore uranje kura ntundekura je kura mvuza ati ndekura mvuza ati ndekura uranje kura umviriza basi reka zenda tuza ntushaka ndakubunyura ushaka ndakubunyura we mbwira ati ahubwo reka twumvikane je reka twumvikane ukeneye ko turyamana na wewe beka ndaguteye ingu rero sasa reka nkwereke God have mercy upon us. urumva urambabaje urumva rero hano hari agahungu hari umuhungu bitwa Fanny B-boy reka basi ndamugurane hasigaye inza tugenda dukora je shaka ndakubonyora umusi mukuzi mu ntangazi nta kibazo kweri gusa nta kibazo ziko reka ngende kugira uco ndabira ziki kwereka uko jewe basi nemeye gusa warunyisha urumva ayo mantu zonyo ari ngaho izo headphone hamwe nizo filme uzirabe basi kugira wana shaka nta kibazo sawa Ikambiri Satani, ikambiri nuzawe, ikambiri ngenda kubwiye ngo Satani ni ibiremwa by'Imana yashyizeho ngapaho bibaha imbaraga. abari muri tera gateka beka ndaguteye ingu Yo Fadi
mani gukora ibara oya gusa wenda bizi uri uwo mu cyaro maze ndakuvumvye kamwe gusa nta nubwo nashokoje ndaki none we wabonye erega mani je bandodesheje bronze nahunze kurana injoshinyi akoreka manani kiramenye kamaze ndikakumviriza injose kanani kiramenye injoshinyi kanani kiramenye siko je nabihanye mvuye ninkobwiraho muhungu kwazumva nukwitwa isigiye guhera yonara ako gakobwa rero sasa twarapanze ndapanganye ukuntu gakubita nawe uribona na nyagakobwa ariko rero urana hajya ko wazuracishamo nakantu nyandikira message ati ihane nasanze vraiment je nabihebye ariko rero nari nisimbye yari nari nakubonesha uvuye kujya pastor Samuel ntiyari yagusere Daniel ego sha ego ujya Daniel nani yari yagusere nukuvuga rero man arafashe neza nyambwiye ati nturenganga hariho ndamuhenza yanjyamitse hasi uwo mukobwa nyene imviriza kandi mungu nabwo atako wamugene uri diamond ndazusanga ari Suzana nawe umvuza rero bena bakoreta mu bintu bagize iminsi bigira hano narinje hene yo ufasha iwawe urumva tugende ufashe God have mercy upon us. bikunze sinzi ko ufise nk'imbu none tugafyeta none kandi ko timuga uganga ndahenza ati ndekura basingende kubwira fani cyangwa musige headphone nari ndamusige kugira ndekure cyonze nje kukwitura nk'umugenzi kugira ugira icyo ufasha kugira ugira icyo ufasha nta n'ubwanurame tugende ibindi urabimenyeraye gusa shandi girlfriend wabo nakabugita wazanye ahubwo reka simenda kazana wese imbuka reka simenda kazane ibi byo yigira turamukata tugende simbuka reka simenda kazane wevire abari muri tera gateka mbega ndakuteye inkuru we mukobwa wa kasa mutwe numvise bariko barambana umva rero we fani uyu mukobwa twahuye nariko ndatembera turapanga gahunda yiwe no kuryamana kwanza abantu mukobanza tanga na ya marori tanga na ya marori twarapanze gahunda yo kuryamana urumva dupanze gahunda yo kuryamana uzukuntu zace bigenda uwo mukobwa ati avuga ati okay reka dupange gahunda twarayipanze kubera uwo munsi twari tumaze rero guhura sasa ukuntu byace bigenda narahuye n'umupasiteri bitwa Daniel arampanura ega nanje manura buryo munsi warabimbiye muri hose duvuyeyo heje kugusengera habimbari urabona ari uyu mukobwa ibintu angiriye nga ntumubone ngaratekere bebu byakorera nagashatani kigenda none yakorera akorera sinzi je none mukongo ngo hajya ngo shaka ko turyamana jewe uyu muntu sisa twavuganye aronge kupatana bantu murekure unyuze kubita nandi hewe bantu ureke uri kuramufata kuva ryaro cyangwa umwuga w'ubumarayi sita mbe waruzigiye yuko indaya ndazikari hewe watangwegera uwo mwuga w'ubumarayi wewe jewe ni ryambere nanzoba narinda bikoze ni ryambere uzobikoze sawa bantu murekure kwanza honye twanze kumvikana subiye kubona umukozeko ni rimwe yakwereke yuko jewe inkozi zibibi z'ubumaraya mbe urazi wonyene urazi mabi yabaye mu gihugu ku buntu bw'ubukobwa bwama butabavyeyi ugasanga bwarabataye bwagiye mu mihanda bakaje buje gukora y'ubumaraya nampera twavuganye mwavuganye muhera ngaho abari muri tera gateka twavuganye dimi oya wamuri miye yanashaje ivyo nari gukora yakuguriye iki vugira yaranyishe vugira yakuguriye iki yari gukora uwo munsi wakomba nagira agenda ku kazi nasivye akazi kabandi kubera okay nako nyine naje nakubwira ukora akazi akahewe jewe barira ukora akazi akahe jewe ndadandaye sita nturi ndaye oya nturi ndaye jesi ndindaye we nturi maraye oya sita nturi maraye oya mumbarizo yabatari maraye akandi kamwe ibi banzure kafata ngo mbanga mutari maraye ukaza kuyambaza umupira wameze tu gute wombira ko utari maraye uyu mungu urazi ni wamukubisa ewe kwanza fani people umviriza rero nampahuka ayo mahera jakora banzure none ukoze iki ega nakuzanye nyene umvugira mbega burya waratuhuje neza uramenye ejo wundi waratuhuje urigiki cyane ubona duhagaranye jewe umviriza uwo mwuga wa barira nakubaje uwo mwuga wewe utanguye kuva ryari wewe ugira utwinjirira urazi ningene byatanguye ayo mahera none uwo sitabanze It was at this moment he knew.
Sister ndakwereka reka janiki reka janiki urangira kuturyamika Sister ndakwereka ubu nawe urangira kuturyamika turi babiri ndakwereka ko je ntariko ndafyinatsa nkubwira ubunyene n'ubunyene ucuvaho wihanye uwo mwuga wo maraya Niba warabuze ikindi ukora nabyo narabwihanye muyo n'umupastor arafasha ndakubwira rero je ngo ndaguhe ivyo bihumbi 10 mugabe ikintu nkuhanuye sister uwo mwuga uke wihanye ku bene ntuzosubira kufata je umuntu w'umuze nambaye ibintu byabyaye yego bi Dabigo yego bi Samaye ukeneye